Anyang laki din! Nagsapa kamutan, Maria. Papanom, papanak nga'y no saan nga iti palingke. Inak manin gumatang ay, ti masapsapol ko iti karinderya. Nagsapa kan, katuna. Anya pa iti magatang ko nga'y no maladawak amapan. Aywan gayam, ti tricycle mo nga'y. Na-flat ti dalig no. Aglugan ka pa ilang iti sabali. Nawan lumabas, ano sa mun ati magmag na aging kay paradaan. Kasta ka di. Wan ang arod. Ala, inak nga rodan. Barang adda na sapa na kapila. Anda, ni Brian. Alo, ingkan. Si kamot gayam tinakapila, Brian. Uwan Maria, papanam? Itulod nakman iti palingke. Inak bumatang iti masapsapul ko iti karinderya. Ay, wala. Ala, aglugan kan tayo tulod ka. Maria, my loves. Anya, huy, anya ka din day tanga ibagbagam si ka, Brian. Kanya kalakit din na ya. Di kalakit maangawin. Awan mo ti asawam nga agungat no bilang lang. Awan asawak, ngam si ka adda. Iso adi ka man agang angaw iti kasta. Amangan no adda makangag, narigatan. Adto iti bayad ko, Brian. Agyaman ak iti panang itulod mo kanyak dito palingke, ha? Awan na nyaman na, Maria, my loves. Anya? Brian, maminsan pa'y nga ibagam dayta, matungpakan at talaga. Ha? Anya, kalakit din aya. Amom lang arudan nga agkaiwara dagiti chismosa dito iling. Nunangagdangay, kat idanon dakin ni bakit mo, oh. Kanya kalakit din aya, Maria, my loves. Ala, ingkag palengkin, no, magatang mo adagos dagiti nasken agataan. Tasyak man ti pagluga ng mga agawin. Anya? Bye-bye, Maria. Mwah-mwah. Anya? Nasaya ata si Mangpet kan, Brian. Apay man ang kasta ti matam akumita kanya. Kanya man ang tibaso ko kan kaya. Adda nga min di manon kanyak. Nga awawagam kanu ni Maria abak iti labs. Ha? Apay, kurangan nak nga asawam? Tapag pantasya am ti baak akas ken kwa na? Sumungbat ka! Kanya kalakit din na yan, Angie. Nagbiit ka amamati iti chismis. Sino nga minayati nakaibagakan kay ti dayta? Sana nanasken. Ti isungbat mo laeng no pudno wano saan? Di nakulbutan. Hala, wanan. Pudno ngayon bagakan kwa na dayta. Ang mamati ka man no saan. Angaw ko lang dayjay. It's a prank. Aniya? Di ka kadiunag seryoso. Ngamin, dagiti tao a seryoso una iti biyag. Isuda ti una jay you know. Di nakman you know on si ka Brian? Ang mga nagpatayabak day tagbanga-banga madi na oras. Nagrigat lagi din ti agura iti tricycle ya. Sa dino ay ati papanam, Merlin. Mapanak iti pagadalan, manong. Panag-enroll nga min ita. Mapanak ko mag-enroll. Kasta ya? Wan gayam. Ayan na ngayon ti tricycle yo. Kasla di kay mutan makitkita nga agpasada. Saan pa yung ngamin ang natarimaan natin ko? Numayatan akat itulod kan. Kastaya. Ang mga noon mauray mo dito anong samlaangan ti mapan ijay paradaan? Sigurado, at dan tinakapila ijay. Wan man nga rod mano. Inak nga rodan. Una, agan anad ka, ha? Oh, sikamot kaya, Merlin. Ay, naapaw. Nagsiksi kamutan iti kawis mo. Ha? Sa dino ti papanam. Mapan ka kaditi pagadalan. Aglugan ka kaditi tricycle. Anya? Ay, Jack matlamon no. Anya ti umuna asong batak manong Brian? Oray di munsong batan ti saludsod ko. Aglugan ka kidin, ta itulod ka iti papanam. Ala, pakitulod na karod iti pagadalan. Okay. Umay kan, Merlin, my loves.
At do'y bayad ko, Manong Brian. Agyaman na ka. Ken, amangan no mabalin adin ako nawagan iti Manong. Ha? Anya nga ron ti kayat yung ayawag ko kada kayo. Brian? My loves. Anya? Ay na, Manong Brian, aya. Amuyo lang nga ron a high blood ti asawa yo. Maaramid yung pailang dagita abanag. Agang angaw kayo, iti saan arumbang amayangaw. Anya laki din aya, my loves. Danag mon aya. Di taka man lang. Bye-bye, Merlin, my loves. Mua! Ingat ka palagi, ah. Ang ganda mo pa naman. Paray, naimbag man, tasan ang makaungat ni bakit mo no maamuan na lagitar aramida. Nay, anya ter aramida, katawan mo pare. Anya nga awan, aming nga ruda na babae diti lugar tayo. Baak, estudyante, wano bakit? Basta adlalangan na, kit awagam iti labs. Sikakit di mo. Apay, di mo amon, di ko nada nga, it's a prank. Anya? Dito yung lubong, naragsak ti agbalin a naragsak. Saan ana saya ti seryoso unay? Ang mga noong ka na langit. No langit, ti papanam. Apay asya nga bari, kit ure siga Na, Day tapay lang pangawag mo iti labs kas kada muamua kada iti babae. Kit basol daytan. Saan nga it's a prank? It's a prank. Kaputa addan asawa kan anak mo. Mawatan paray. Talaga ka, di nga awan panggap mo nga agbalbaliw, Brian. anya man na iti basol ko arong mga baliwak. Pakawan na mapo. Imbagada kanyak, nga idiinlugan mo kanu ni Merlin, naging gaji pagadalan, labs kun kunam kanu kuana. Agpudno ka. Anya lagi din na ya. Labs, kunaken, muamua kunakpay. Ang kasi di ka namin nga ibagak. It's a prank. Anay ko. Tinong panak mo tayo. Ay. Di ka nagbabay ni tikasta nga aramid mo. Agangaw-angaw ka itikasta, kat adan asawa kan anak mo. Ay, unayin bakit? Apain mo adan asawa kan anak? Naskain, seryoso ka na yun? Aniya? Rumba nga naisam tayo lata ka na yun. Bakit? Tandaan am tayo ta. Asinuay nga ro, di pagluganak, no nadadaal ti tricycle mo. Alangan na magmagna ka. Kaya ka di paradaan Ado mo tinakapilang jay. Andamot ijay ni Pare Mario. Kasta? Ay, masaduta ka mapan iji paradaan. Awagak latan ta umay naksukunan dito balay. Awagam? Apay, ada number nakin ka? Ay, kadada. Mabit lang. Awagak. Hello, pare. Hello, Aray. Nagkahawag ka ba? Wan, pare. Adda ka dita paradaan? Umay na kumasukunan dito balay. Itulod nak, iji palingke. Kalpasan na, si kamot lang ti pagluganak nga agawid. Katuan na, Maray. Day talaga yan. No problem. Alangar, Maray. Umaya kita malag. O sige, pare. Bye! Mua-mua! Awanan kay tibain? Mismo sang wanak. Muamua kung kunam kidin ka ni Mario. Ha? Ay, madinsa Apay, ada relasyon nyaw? Relasyon niya ibagbagamat? Kung umuamua kung kunam? Anya lakit din aya. It's a prank. Anya? Madimat, nung kanayon tayo seryoso itibiyag. Uray adan asawa kan anak. Libre lata nga ibaga tayo iti sa bali at tao ti muamua. Kaskadaan niya dita. Tinapatag, it's a prank. Agyaman nak iti panang itulod mo kanyak iti balay ha, pare. Awan na nyaman ako, Aray. Oh, alaang mo tandag iti pinalengkek lakay. Bayadak biit ti pasahe. Yagmaon. Ato iti pasahe, pare. My loves. Ni, may labs kunam kun na? Oh, apay ang makapungtot ka. Ala, inna ko na. Wan pare ingat. Mua-mua. Na,
Ay, talaga pagpungpung tuton na kan, Jay. Relax, lakay. Anya kalakit din aya. Muwa, punaklakin ni pare Mario, makapungtot ka. Kat angaw ko laang magdayjay. Kas iti kanayon mo nga ibaga kanya. It's a prank. Mabalin ka day. Gusto na itang araramidan mo. At dakit isang wanam. Kas taki din ter aramidan kan ibagbagam. Oh! Itaman pa'y akasta tirupam si ka Brian. Nakaskas daw Di naman kasarsarita si Kaabaak. Baak kun kunamon kanyak. Imbes nga ide, kanayon mo nga ibaga kanyak ti my loves. Saan ka magbibising? Idi saan itan? Siguro, nakarik na kamutan. Gaputa adamutan ti awagan ni bakat mo iti my loves. Kaskada, mua. Day tangamin, tirigat kada kayo ababaero. Rason nyo la friendly kayo, iso akasta kayo. Ngamwagas yung dagita, tapno maalayo tirik na ti babae. Sana ya? Nagadungan bagamaon. Putno matibag baga ka. Ngamita, agsakitan tinakam mo kin ni Mario. Kan, iti asawam. Basol mo lang. Day takin na friendly at tao. Adamwa na ngamin. Mabubuisit ako na mapanagpaspasada. Tapay. Kat mabuisit ka lata Awan mo't mangiparparit. Anya? Anlibuisit kasjay. Di mo man na yun ang tipungtot ko. Amom ka day. Amin ang masabat ko. Ipagada kanyak nga da relasyon nyo ko ni Mariaw. Ay, pangasiman bakit? Ibagaman nga awan. It's a prank. Apay, seryoso ka nga min unay lakay. Anya, kastapay lang ibagam kanyak, siya lang arudon ti maipaabain ka po iti daytoy. Apay kumamabain ka, kat mabalin mo mat nga aramidan. Kas iti sigod, nga amin ang masabat mo, baak man wano bakbakatan, muwa, kas kada labs nga ibagbagam. Sa mo ibaga kanyak, nga it's a prank. Diyak ngarod kaya toy. Marurod ka mo't lagayan, salbag ka. Hello? Anjing. Nakawag ka man. Si kawan ti pagluganak itaama pan injay ili. Apay, nilakay mo ay. Ay, jak kayat. Sikat ti kayat ko. Anya? Amahan kit di matnod na may baga na kanyak no bilang lang. Anya kumati maibagana ngay, kat agluganak lang matkan ka. Wala, umayak nga rin, itamad lang. O sige, urayin ka diti balay. Bye! Mua. Pangasim pumamot na ba kahit? Promise. Di ako na aramidan, aramidak iday. Oh, anya ka rin na itang ibagbagam. Nangag ko ngamin, tinagsarita nyo itay itiday di atumboy. Muwa, kunam ko na. Anyat kaya't mo asawa na ya? Apay, makapungtot ka? Friendly akla talaga. Urayam nga umay dito balay, taibagakpay kan kwa na, my loves, muwa. Ay, unay kan bakit? Masaksak kita anak iti raramidan. Panunutom kumamat Masaksaktan ka? Apay, siyak ko ma. Saan? Isungarod husto kuman. Husto nga ibagbagam. Kakat ayaban ni Maria abaak, kas kadadagi jay babakat, akanawin mo abagaan iti labs, kas kada muwa, tapno awan logay kadata. Anya? Sana bali, takunamot nga it's a prank. Angaw-angaw lang. Ay, saanan nga angaw day ta. Main in love kan sa mutan kan itong boy. Ay, pangasim bakit? Huston. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.